Da je matematika dio svakodnevnog života znaju već i naši prvaši. Oni dolaze s velikim iskustvom i upravo je zato polazište u učenju nastave matematike njihovo iskustvo. Svakodnevne situacije u kojima su se već našli rješavajući poneki matematički problem. Rješavanjem matematičkog problema dolaze do novog matematičkog pojma i na taj način uče matematiku, stječu nove vještine, ali na zabavan i drukčiji način. Kako bi svaki učenik bio uspješan u rješavanju zadataka matematike, matematički zadaci gradirani su od onih lakših prema težima, pa i onih najtežih koji su pravi matematički problemi, ali s iskustvom koje stječu kroz udžbenike Nina i Tino lako rješivi. Polazišta za učenje matematike u udžbenicima Nina i Tino često su situacije iz stvarnog života učenika. Ta polazišta usko su povezana, osim sa stvarnim životom, i s temama međupredmetnih tema, ali posebno s temama koje se obrađuju u nastavi prirode i društva. Upravo zbog toga u 3. i 4. razredu osmislili smo novi koncept. Dodali smo po mjeri života, istraži i svako pitanje ima odgovor. Već i sami nazivi kazuju vam kako će učenici upravo kroz te zadatke moći primijeniti naučeno u svakodnevnom životu.